خاننا ركعت خاننا بريا خاننا فاتحة هر تكبير ركعت 5 تكبيرة نية تخمين 5 تكبيرة ميجا عيدي في شكلي درباس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نام میجا خوکر مهنه سه مقبره زیارت کن باشه نام ملت دکرن این نوتا گلنه ما بری دوام دکه من نام ملت بتون انسان ایدی آن قتلامیش کن انسان تازی آنها درباس مونه ورا فاتحه بخونن سه گلنه ما این نوتا بری دوام دکه بری باشقه بون ایدی ناز خاصن قایده بری اوک نموه داد او بری نموه Tekbirlere başlıyoruz. Bu eskiden yani böyle köylerde böyle daha çok böyle tekbirler getirerek milletin böyle bu bayram heyecanını hissetmeleri için, bu bayram coşkusunu yaşamaları için tekbirlerle ta ki sabah namazından başlayıp ta ki bayram namazına kadar vaazlerle, tekbirlerle en sonunda vaazlarla vaazımızı bitiriyoruz. Bayram namazına başlıyoruz. Bayram namazından sonra cemaatimizle birlikte bayramlaşıp ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Kabri ziyaret ediyoruz. Ondan sonra cemaat şeklinde yani toplu şekilde tek tek evleri geziyoruz. Yani tek tek haneleri geziyoruz, bayramlaşıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde gençlerin, çocukların da ayrı ayrı böyle gruplaşarak tek tek evleri geziyorlar. Bu da bittikten sonra kurban kesimine başlıyor. Kurban kesiminden sonra kurban bayramı hemen bitmiyor. Kesimden sonra da bu sefer şahsi yani tek tek evlere gidiyoruz. Yani tek tek gidip oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ayrıca özellikle bayramlaşıyoruz. Ondan sonra bayramımız bu şekilde ilerliyor, bu şekilde bitiriyoruz. Teşekkür ederim. عيدما يعني رندن الحمد شو مشكل قندي ما خنتي تنا شينا عيد قندا شيرينه طبي عيد قندا أنا قولي عيد شهر ضابي قافنا إيمش تنا ملاد أمدشين إيمش توفدكن
ایمیش بلاد که دشن دری دگرن اتابی شهرها قایده کورال که ها تون نکس نشه مثلا دور دوزگی عیدا پرفامیش نکه زار هرم نشن یعنی مزن اولا کس من ندید دور دوزگی گر یا عیده گنده تابی لذت تابی طعمای باش قیه نرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل